Turma anak di Raja Buala, Puronggur parada pamujud sada. Ia nau popar nani imana pamujud sada. Anak di pamujud sada, Pituma, Parulas, Putar Juba, Bukbun, Upasu Panalimu dua, Pangabar Panagar. Ia nau popar nani ima Parulas. Anak di Parulas imana juara buka, pamujud dua, Mondo, Purajanalan, Pangalang. Ia nau popar nami ima Purajanalan. Anak di Purajanalan Puruma. Raja Pargola, Raja Parikun, Bumi Puraja. Ia nau popar nami ima Bumi Puraja. Anak di Bumi Puraja dua kakakku Opung Majurapa. Nah, supaya dua orang ima Opung Mangatus. Ia nau popar nami ima kakakku Majurapa. Anak ni kakakku Opung Majurapa Kuluma. Kakak Raja saya Sidwa Herman Dohot Sidwa Henok. Ia nau popar nami ima Sidwa Herman. Nama ngalap Budi Rajai berusia dia. Anak ni Sidwa Herman dua Nasihat kanan ima Jonathan Guru Sirai Opung si Perlindungan. Dan nomor dua Guru Johannes Guru Sibarani Almar. Ia non upopar hon iba siada lagi Sidwa Alarik Esa Nabi Dulu anak berusia dia. Nama dua Opung Almar. Anak ini Opung Jonathan Opakma. Saya ima Sidwa Berdi Nabi Dulu nama alam Guru Rajai Guru Sirai. Nama dua Opung Sinarisi. Nama dua on ima Matias Nabi Dulu nama alam Guru Rajai Guru Siagia. Nama dua Opung Sirina. Nama dulu on ima Iksa Nabi Dulu Guru Panggabian. Nama dua Opung Sabang. Nama Pawatkon Pahat Nabi Dulu nama alam Guru Rajai Guru Siriga. Nama dua Opung Ruben. Ia nau popar hon hahahamio ima bapak tua nabi Sidwa Berdi Nabi Dulu nama ngalam Guru Rajai Guru Sirai. Nama dua Opung Simarisi. Di bahasa Tuhan kalau orang dandanan di bapak tua namio turu mai bawa turu guru. Ia anak siahan ima nomor buat perlindungan si Majengkau. Perlindungan Nabi Dulu. Nah, mengalap Budi Rajai Guru Panjaitan Siasi Tora Gabi Dur Anamyo. Anak sipai dua Pinopardi Bapak Tuan Namyo Ima Purba Luhut Nabi Dulu Nahinan. Gelar Opung Jeremy. Nama mengalap Budi Rajai Guru Buka Siasi Hiyo. Gabi Dur Anamyo di bahasa Tuhan tahu di Anamyo Dur Dagdana Ima Dulu. Anak sipai dulu Pinopar di Bapak Tuan Namyo Ima Islam Tuan Nabi Dulu Opung Alberto Luri Ima Nau Parjolo Murdi Na Postan Tapa Adok Bakinai Apalagi Jo. Nama kawan Akak Nabi Ima Dr. Anda Nubaya Guru Nadia Opung Alberto Luri. Ima Guru Nirajai Raja Nadia Siang Roh Guru Uta Samosir. Ia Ananyo seorang imam Asyarta di tanggal 10 Februari 1950 sia. Jadi marumur Mada Ananyo 40 tahun 4 bulan. Jala Marhasohotah Man Dahamyo Don akan Nabi Guru Nadia di Jakarta di tanggal 10 September 1910. Di bahasa waktu tuldak danak ima tulgur di keluarga di Anamion. Ia berusia kanan ima Marlina Agustina Guru Nabi Dulu nama Rahamulia tu anaknya Guru Nabi Tambunan. Ima Kastin Jonathan Iglesias Tambunan. Di bahasa waktu di bata dua danak Guru Namion. Saya gak enak di Guru Namion pas ada bawa.
Ia berusi paduaon Ima Dr. Iren Sulitsia Burnabi Guru Naso Marasa Kota. Ia berusi paiduluhon Ima Claudia Natalia Burnabi Guru Naso Marasa Kota. Alani Toktomahan Magido Tuhanmu orang diulang-ulang Nabi bertulang Nabi yang kapas-pas sudah kakek muda asal dia masuk dokter setibu bagusnya lima bermuna asa dapotan rokap na bucu jalan napakas dia depan itu dokter jalan saya kape dokter nampas pasu di nasida jadi nabi dokter dan nabi perjulukon timur sabudan naik orang halal Goni ia guru di siang kanan Kinopati Bapak Tuan Amion Iman Amal Kuat Minar Zeti Mary Burnabi Guru Nahina Nama Mulia Tulan Nami di Kuto Nahina di bahasa-bahasa Tuata Tulan Amion Sada Degana Ima Sada Guru Guru Pai Buao Kinopati Bapak Tuan Amion Ima Eli Sosja Gurunian Burnabi Guru Nama Mulia Tulan Nami en Kuto di bahasa-bahasa tuaado selain namion dua dana sada bawa dohor sada guru dia bos pai guru pino parki bapak dua namion ima lorita standar Burnabi Guru nama kemudian mulai nami SM Sinabela di bahasa-bahasa tua do nilai namion turun dana sada bawa dohor dua guru riwayat pendidikan di Dahan Namion tingkat ke sekolah Dahan Namion sahat perguruan tinggi Ima Esada Sospol riwayat pekerjaannya mamula di pemerintah do Dahan Namion Ima di Dijen Serahan Kementerian Pertahanan aman Raja Dohok dan Suribada tasomrom riwayat hidup di Dahan Namion dapat juru kodingon Mengido kami Tuhanmu orang di Garuda Tulang Nabi asal bahwa kamu kami sudi kan yang muda Budiman mau lihat deh jadi soalnya dua sikap seperti itu amanahnya marhidei marhidei do kamu nak Suribaya masih Allah kamu untuk tangan kami terlebih di bawah nasional kamu dia lebih nanti untuk diburu masuk hukum lima di bawah asal tidak atau sengaja laju sengaja silokap menitop lima bagian sama lima itu turun nabur pesawat kami berlima